إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. درس أدرسون من دوائمها بفرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أول من وعقدكم مدني كرا ما تابه بتون كيرتي قرآن bayan koreifa baik karama itahuga wahaka kurirega bayan koreilinga diyai mirega miati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke basfur tahuga bayan koreifa baik karama itahuga wahaka ego tonge me furatama alawari jureja Allah subhanahu wa ta'ala faalkodde bi karamatuge wahaka ma Allah Rasulullah bi Abu Hurairah riwayat kurabani Banu Israil mengeterega Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis Banu Israil mengeterega parabado alweriya kulune ena ge nama ki juraije ena alkam kurmattaka mistakunna duruga ena falliye bina kuriye etanga ena alkam kurma raimbe inumattaka ei rahibun rahibun emiyun naki duniyawi emmeha kantattake ruko alukama khalis wegen tibe miyun ei Isa gafanu ge dinu ge miyun Isa dinu ge miyun alweri jurayjaki ena bekamaki Allah alukam kurun mistakunna duruga wakin alukam kurun mattaka tanen addawagen ide Allah alukam kurun ena kamaki edduwa ku Banu Israil ge bayaku jurayjuge alweri kamuge wahaka dakkamundaniko etananga kasbi anghine ena emihun nami punani kalemen edenama timanna jurai jaya uga zine kofa ena ge agu watta fa mujtama emihun warang ufanum punela lafi timanna men ekam edemune ei den huriha erikos onna kamettai mihako maive mihako mihike ihtiram mihike terega feturi mihike qadar ufrigen gosfi kamgawa nama enage agu watta almattaka waragina bayak masakke kuranda e anghe miha ehbuni mai mi umara ufalam nagiti manna edemu den e anghe miha jorai jo alkan kurang intana e falli gitere wade jorai jang enage nafsu musara ekamaku jorai jo ena edima bala resuli ena edima bala resuli anghe miha ma yuswegen e falli ge tere nikuti ikumeke ngoleni kungena mefena ni bakari huyo pangolono mi ena yang miha ga nafsu ena usara ena evgena zine kungena madu bodwech ena madu bodwe firihin kuncha ko ena evihi ena vihima ena gatan mistakun jamaave mistakun ena suwal kurani kade tivihi ka kan ehi duange miyani kurani mi falli ge alwer jurayjar den mistakun ge falli ge kariya jamaave bondive e falli ge macca gaw ka hilaw ka adugada ko hadam feshima jurayjo etananni kumejje jurayjo ni ngar jurayjo bes aniya ko ngami juray jadi man hale dawa juray jadi mak badu bas mune kan tatakun hadam fasha jurayjo mi kari ni dannawani kale nakine ngewi edo emi humi bunani mi tanademme evihe ange mi ha ena bunani kadere vihe jurayjo vihe firin kujje viha fiena den jurayjo ni ko ba he kuda kujja de vihe kujja ko ba
hindu emihun ekujja genama jurayju dera ko namade korabba Allah dua korabba jurayju kalifan ga ungu fulan ekujja rafa jaga kotta rafa ekujja midan nawani e kuda kujjae Allah taka banashe tibage bappe ki ka Allah taka banashe tibage bappe ki ka ko he hindu ekujja wa kadakka gefetti ekujja puni timanna ge bappe ki bitanga bakari nu pangulu miha wagutum mistakun jurayju kari jamaave jurayju boste barafi adi emihun pune vitimanna men e thalani kade ge faanu ge falli emihun falli ge skuni kodi kolli jurayju alakon kurang e falli ge skuni kodi kolli e falli ge timanna men ranun bina kodde tenge hindu jurayju dannawani timanna ede goten nune e falli kurin huri gotatiya bami hada deshe e falli kurin huri gotan hada deshe aranu hada timanna ben nune ekujja wa badakka fe muni jurayju ama kotta le Allah taka bunare kade goppai ko ba ba ko ekujja wa badakki wa badakka me na goppai kini ni miyeki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ko ba fa ve mammage unga tin kujja ko wa kadikki mammage unga tin kujja ko wa kadikki ekujja ge wa ka algon men kurire ge darusuga bayan ko fawani Isa alaihi salam ewa kurire ge bayan kore fawani devana kujjami mammage unga vihetana wa kadikki devana kujjami timmana kujjaya ki buruj suratuge furtama ayatawga Allah subhanahu wa ta'ala ewa kan share kurwa fewani kutila ashabul ukhdud ayatin fashige kutila ashabul ukhdud Isa ga fana fawun raskale enage kariga onu sihuru weriye ena kariga orang aris kongon sihuru weriye e sihuru weriya ena muskuli wega bar de ravima ena raske fana midan nawani e raske fane timanna dem miharu muskuli we marwan kari fe timanna mihiri ehmammi timanna maruma fahugami ilmu uwigenga dane sihuru gelligenga dane ehmammi sihuru das kurmattaka kujja ko hoda desh e durasge fana kujja ko hoda dini kuda kujje e kujja yang angafmi onnani wakiwago tegga e sihuru wariya kari sihuru ugenen awma tenge kujja komme duwa ko annani sihuru ugen mattaka e kujja anna magumati ge kujja nge fene komme duwa ko rahibako alokan kurang innatan faldi eketere rahibako alokan kurang innatan e kujja nge fene e kujja iddo e faldi eketere abade rahib kare gawah kadakka kantattaka behe gutun suwal ko kantakku suwal ko hada kantakkuri e kujja nge rahibo kantam mara halu sihuru wariya rahibo kantam mara halu kujja tenge kujja me hada gutaki komme duwa kos me sihuru wariya kariya da magmati ge rahib miha ge kari ilmu geni sihuru wariya kariya ene kujja me deveni tankole lam diya mas sihuru wariya kujja adabudi e bahata aneddo e rahib miha kariya sihuru wari e kuda kujja me punani mikam mi gotanga badimave timanna dekolunge bamadu kurame rahib kariga sihuru wariya kariya da magmati ge se bamadu kurame e madokura kurumuge terege sihuru wariya kariya diunge balaswe e na ibatimanna mani akure aneka sihuru wariya ge kari timanna ge giyang anna awmuge terege ga ibrahim kariga timanna madokurame madok kurima me wagatu ki mamma kariya diunge balaswe mamma nikkat manna ge bani akure rahim ya midannawani kale ni gotam hadashe sihuru wariya kariya ko sihuru wariya shakwa kofia bunare mamma kariga timanna laswe mashakwai kofia mamma kare banat sihuru wariya kare pedas migo takkan takurash den migo takkan takurong midiyai ekujja rahib miha kare hama ilmu gene midiyai edduwa ko mikujja rahib miha kare ilmu gene mi sihuru wariya kare diamak matiga mioti mi tam magmati ke tash magu metan mioti bod dahap pai rasul bod janawar rasul ekujjage itam yarani niyadu timanna yang egene mi sihuru wariya me rahi mihage tereng Allah ge hadratan embello wetikam podika rangalika mi demiyum ge tereng emme rangalika kam me timanna egene ekujja atang hiya waru hila kolen naga Allah dua korani Allah mi demiyum ge tereng rahi miha eki Allah ge hadratan embello wetikam bodu miha kam gawanya mi hila kolon e dabba
e janawaru gatul kollati bash egotan ekujja dannawa e ila kolo e janawara dimang elli e janawaru ga ila kolo jehunu haru janawara maru ke bodu janawara maru ekujja jagi be kashawar bita rahib mi age kantakkan allah ge hadratan logoti kam bodi ten ekujja rahib mi age karen dari warwe ekujja ga innachan allah subhanahu wa taala karama ifal kurban fattawa ekujja rahib kabbi alwariya kabbi Isa alaihissalam Allah devi mu'jizat tam ekanta karamat gotu ekujja faal kurban fattawa Allah subhanahu wa taala ekujja kariya lofam mihunga ma ekujja lofam mihunga loluga ifirma lima loluga fenun ebaade baros bali jehifawa mihunga gaga ekujja ibisa lima baros bali fasih hawegin ebade te mistaku ekujja tabawam fashaf te sihurwariya rasgefana shakwa kofi kama shakwa kurima rasgefana ekujja genessa ekujja aniyaton ekujja kariya me kine kale das ko ngule kan tatta ngi te ekujja majbur me ekujja rahib mi haga wa kabuni uni maras rahib mi haga nes rahib mi hay katur puri rasgefana te mi kujja kan tabni hisab gossa mi hiri mi istakun ekujja tabawa fashaf dem sihurwari rasgefana mashwara mideni ekujja ekutta bahatta ge kamakun dane ermi istakun ekujja tabawe rasgefana fragostifane mistak rasgefana fasid wetane mistak fasada ko fane rasgefana macca ema ekujja marala tilan defenna katul kurash rasgefana enage fahulawan na ekujja hawali ko fami muni gengos farbade ke kolang mara ekujja wattal marala dan rasgefana ko fahulawan ekujja goyangos farbade kolang mara ekujja wattal tayyar tana ekujja allah dua ko Allahumma kfinihim bima syi'ta ya Allah iba Allah edi wodigan nawa gotakan emimu kimen timang na fudi wodigan nawa ehdu farbade hilu mengas ehurihan men farbade mati bettige ngedi ekujja sada kama ko rasgefana bari hangas ekujja amara rasgefana dan nawa ikade ya ekudi emimu nabi kine dan nabi Allah emimu kimen timang na fudi wodigan nawa anikka rasgefana anikka fahadawan na ekujja hawarukum munani gengos khadaggen dare kujja gengos khaduge medan ara kujja istana garau konda re kujja istana emi kujja garau kollan tayyar itana hama idwa kujja kuri Allah subhanahu wa taala kuri bihar raar takengas e doni tede gane fa e mi hum tak doni bettige ngedi khaduge teriya garau gogen e kujja salamat kama ko salamat de ya ras ke fa amaras kefan miswal kon ko bay tay ko wagin te miyunta nanni Allah fudi wodi kan nafin mungkin em ngara go pecce den e kujja ras kefana mi dannawni ras kefana ke timanne marain levene timanna mara levene goten nete ras kefana ka emme gote fiwa e gotaki timanna maidana ka gengos timan ehuriha emme etana jama kurar mero gara yitu etana jama kurar jama ko fatiman nage mitir takun tiren nagafa bismillah wa rabbil ghulam mihin kiya fudu ko dar timan na timan mitir timan sodiban nagafa bismillah wa rabbil ghulam ehin kiya fudu ko dar allah ge ismu kurum farhame e allah ei mikuda kujjage wer ilahe ehin kiya fa eduni du ko dar timan na eru timan namara elita dan rasgefana kujja buni ko takanta kurimi istakun etana jama ko kujja soli ban nagabe kujja idin tiru ego tab bismillah wa rabbil ghulam kiya fa ina du ko li rasgefana du ko li kujja ge bodu ge mitana mara raage de tiru e kujja maru ge diyi etana tibi emmen e kujja tabawi allah ima uriha rasgefana kama ko fa jelas ke fanulia sih kama ena yang kalau itu punya nami istakum bigen gule ena ge fahudawan ena mi enggi walutake konna fe walutahu ga alifanja walutahu ga ahlu ermete utila ashabul ukhdud Allah qurbani walutang hadai walutahu ga alifang hadai walutakari tibi mi hunnang halaku te Allah Qur'an ge mi hunnang isyarat qur'an ena ke fahulawana ingi waltai kona fe waltau alifan jahan adi
Allah ge iman vi mihunna e alifan wartaka fumen majbur quran majbur endi mistakun majbur wagen komme gotti bes majbur wagen de alifan wartaka fuma e mihun tatbiya raskafan go fahala wanta e walta go waragen e mihun tibifara e Allah iman vi mihunna e waltaka fumen e mihun Allah ta'ala wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hakim emihun kimen emihun e badalu fi rasgefan tabawe gen emihun emihun kimen e badali fi kon kama ka hore emihun amai kan timannamen ge veri ilaki Allah kun kamattaka Allah iman bitiye Allah iman bitiye emihun nan e amru koriye majbur koriye alifan wartaka fuma etan ekaku fahajje ei kuda kujja kuragen hori mamma ya udah dariful uragen hori mamma ya fahajje huni e dariful uragen hori kinenge mamma ekkere ni gos e jaya ko majfan ana fumala amma fahajje huni ana kujja wah ka dakkan e feshi kujja ban mamma ei hagge gos fumala mamma ei hagge gos fumala re tana e kujja wah ka dakka buni mamma kiha podo yagin kame ituru wagen ta mamma hama duwa feediya utak gos e fumala e wala ekujja waahade kimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kori fadan mamma ge oguga waah kade kitin gudinge waah korogota ka bayan begen midiyai e karamatin ei Allah subhanahu wa taala faala korvi komme akas Allah kula dum tahuri ha kame gamaccha Allah e kuda kujja bes waah ge dekmoge baro e devi ma kujja waah ka dekki amai fadan Allah subhanahu wa taala Abu Bakr ge faana faal korvi karamai Abu Bakr ge faana faal korvi karamai Abu Bakr Gufan ke dari kalung Abdurrahman riwa kurabani dua ko Abu Bakr Gufan ir riya ko Abu Bakr Gufan ge wada gen fiye tim mehman ko gowaag tim mehman ko gowaag wada gen tim mehman ge ke baati bawa fe mehman dar ada ko mati wanna men angwa fa ekade Gufan wada gen ni Allah ge nabiya ga re hare re gen ko farid ko ekade Gufan ay ko pe matta Dengan farid ko Allah ge nabiya ko farid ko matta ka Abu Bakr Gufan wada gen ni Allah ge nabiya ga riha tim mehman ge ga baati bawa mehman dar ada ko ge ga hare na angwa dan ere wala fas kurabba fa Abu Bakr Gufan ge wada gen fi wala fas kurabba fa Allah ge nabiya wa ka ful dakkama kerifan madu kurabba wala fas kurabba fa ge wada gen fi ge wada gen kerifan tan na fi ko mehman khafi mehman khafi ye hindu Abu Bakr Gufan abi ka bela midannawani e ba me kerifan ay ko noni kha me inkar ko fi kerifan ne ti ma kerifan emi ke mang inkar ko kerifan ay ka de me intizar ko me ti Abu Bakr Gufan ko fa is ko ba fi nguri hay ro banding ni ti nuka Abu Bakr Gufan ge mi na do ichi go hadda fi kama ko fa is ko ba e ekare fan vidalwi ko fa is ko ba fa nguri haluga ekare fan vidalwani Allah gandi boname din tu duha kos mi ge ko ti banne nuka duha kos ti banne mi ge ko nuka den Abu Bakr Gufan ga mi kabalum e tim mehman makka aichi genes devi ma tim mehman kam fattawa etanu ek ko vidala faminani timanna men suwai nagaru e suwai pur itura desuwan wata tin suwa tahiteren ituru gende timanna men suwai nagara eswan wata eswa pur gina suwa e tahiteren ituru gende tabi evves mi bare uni wegen note tim mehman kamu mi dei taktak met ko uni wegen note tim mehman ka nimuni ma Abu Bakr Gufan ballawale bitani ge teriya ballawale biru kuring muri wara nuata e pura ginai etari ge huri kaich Abu Bakr Gufan Allah far ko karamat hamai fadan Abu Bakr Gufan ami ka banu Asma binti Umais ekari fan ge dar kanu Abu Bakr Muhammad bin Abu Bakr agan adaswe innabi duga ekari fan tiriwe wada ge nabi kakufu dekakufu lo macca bando kariya bando ballawale bi ekari fan abi ka banu ge bando fuladuma mi ballawale bi bagutu Allah subhanahu wa taala ekamana ge bando fuluge etere Allah subhanahu wa taala ekari fan kashf kodde bando fuluge etere dari fuluge halu riti go ekari fan ge wada ge dari fulu hal salama tel kama ko kujawi okkam Abu Gufan feni wada ge
බඩුෆුළුගේ එතරේ ෆෙනි වඩා ගති බේරු ෆෙනි වඩා ගන්නවා ෆදා මෙහර ස්කේන් තකුම් මෙ ෆෙන්න ගොතා මැෂින් තකුම් මෙ ෆෙන්න ගොතා कंप्यूटर में फेन्ना गोता में स्कैन कुरार कंप्यूटर में फेन्ना गोता इतर एक ये फरम हमलुंगे दक्कावारी अल्लाह सुब्हानहु व तआला करामात उमर गफान अल्लाह सुब्हानहु व तआला फाल कर बिकरामाय उमर गफान नहावंत फतह कर मट्टका कलीफान लश्कर फोन बि नहावंत ए मदीनाया एम्मस्तुवा हुगे दुरुमिनुगवारा फारिस के रहने नहावंत फारिस के रहने मदीनाया एम्मस्तुवा हुगे दुरुमिनुगा එහා තුරු ගොයි රණගේ පාරිස් කරන්නේ එරහන් කලිෆාන් ලෂ්කරෙන් හද්දවාෆ මිෆනුවි ලෂ්කරගේ වෙරියගේ ගොතුක කණ්ඩායමවි සාරියා කියේ බේකලේ සාරියා කියේ බේකලපු වෙරිය ගොතුක කණ්ඩ අලුවා මල්ෆාන් ලෂ්කරේ ෆනුවි රෆතා කරමට්ටක උමර් ගෆානු එද්වා කුමදීනාග මස්ජිද් නවවිග ඛුතුබා දෙවන් හුන්නවා කුල්ලිය කලිෆානා ඉෆ් දෙෆහරන වත තිම් ෆහර කලිෆානා මේ විතාල වෙවි යා සාරියතල් ජබල් या सारियतल जबल ए सारियाय फरबत मच्चा अरावटा गन्नाश ए सारियाय फरबत मच्चा अरावटा गन्नाश निको त तीन फहर कईफान विदाल देख ए लश्कर मंदूब मदीनाया ए फहरकनी आई आमा ए कईफान उमर गफान मंदूब बदल कुरबाय लश्कर गहाल वाहवाल इससे हाल में मंदूब उमरनिति मन में ए हंगुरा में बलियो फवनिको हंगुरा में तिमन में बलियो फवनिको कुल्य कत्ति मन में न इउने बिहंगो आलाडो ए सारियाय फरबद मच्चम अरावटा गन्नाश ए सारियाय फरबद मच्चम अरावटा गन्नारे तीन फहर वाला बाडो ही मोति मन में मियाको एंति मन में फरबद मच्चम अराय हगुरामागे अड्डने गुदग फरबद ति मन में गेदीमुए अदिति मन में ए काफर मच्चा गदवे गतीमुए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ति मन में न हगुरामा कामयाब देविए यरति मन में फतह करबीम उमर गफान मदीना का मिंबर मती उन्नवा फे वितारी बसफुरो अल्लाह इब्वी नहावंतुगे ए लश्कर के अमीरा ए इब्वी करामात हमें फदाई साद बिन अबी वक्कास अल्लाह सुब्हानहु व तआला फाल करे करामाय साद बिन अबी वक्कास ए स्वर्गे के उफावरकम के खबर भी बडागे दुनिया के तिब्बन को स्वर्गे के उफावरकम के खबर भी बडागे ने दिहा बेकले में तेरे बेकले गई साद बिन अबी वक्कास एकने फान मदाइन फतह कुरबम वेगन कने फान वडागे ने मदाइन फतह कुरबम वेगन मदाइन की फारिस के रहे मदाइन फतह कुरबम वेगन कने फान वडागे ने वेरुगा एकने फान कुरमती के होती दिजला कोर में तो बड़सिंगा कोर फुं कोरेंगे एकोर बुरस्कुर मट्टका अलायफन अन्न फालम वसति फारिस के मकराहिरतुम फारिस में होंगे मकराहिरतुम ए फालम में तड़ा सुन्ना फत कोफा नवेन नहीं एवस नवेन इच्चे वस नहीं और यहाँ नवेन वस में तेमियों गिंगोसा देंगे कोर बुरस्कुर बेने वस को तेन्ने मुजाहिद में तेरे के फतंदन नहीं वस बेकलक वस नहीं फतंदन न बेकलक वस नहीं साद बिन अबी वक्कास एकोर अस्सेरीगा मडकोल्लेवी एकमा विस्ना फिकुर कोल्लव्वा हिंदुकोला एता फिकुर कोल्लमे केफान मडकोल्लेवी हिंदुगा इरकोलकु एतना पडायगति सलमान अल फारसी की फारिस करागे बेकरे सहाबी बेकरेंगे एकरेफान की फारिस मी होंगे हंगुरा मागे पुरतका मिंगरे उनता पर मोड़ा दिने वडाय हुंडे बेकले सादु एकरेफान मशवरा करवी सलमान फारसिया मी किने तो हद्दवान कुरमती कोरे बोल फाल में विस्नते पुरस कुरान ए विस्नावे विस्नते फतंदन बेकल कुस मुजाहिद के तरिया कुनते किने तो हद्दवा ए तो सलमान विदारवानी ए सादे हिद्दिन वंहारस को तकी लश्कर गति भी मुजाहिद के तकवा वरकम बलालंकाश नस्ल लिबे फल तकवा वरकम मीम की बैग औरितो बलालंकाश साद हवाल कर भी सलमान थिंगोस बंदंगे मी होंगे हालत बेल्लेवी बल्लवा फसाद गारिहा वडागन दन्नवनी सादे ए मी होंगे तिबनी रे कंड वज्जरे अलोकम गए दुआन वज्जा मी होंकं कंग इस्लाम कर मुगैया अदि जिहाद तैयार हो गए मी दुआ लो हे दकुरा एही तो साद विदालवनी बानु इस्राएल मी होंगे अल्लाह सुब्हानहु व तआला राइकंड मगुता का फल वार दे एनी होंगे गोतकब्बस तिमन्न मेन्न पुर आवलाकम बोडवगे नुवे नसुली बुमका तिमन्न मेन्न पुर
Banu Israel mihun emihun Musa ge fan hejissun kuri mihun emihun nan Allah nasro devi right kandu falawal devga baramaga right kandu falawal devga tosma eyadi dijila kora ma bodu kandettai e kandu baramaga Allah falawal devga sahabe vidarani emihun nasuri mattaka wakin awlakan bodu wegenne nuweti manna menna korna de sahabe vidarani mujahidun natimanna men mikor huras Quran mikor timanna men huras Quran we timanna tim fahar takbir vidalwana me timanna timmana fahar takbir vidalwa hin tiyabamihum Allah ge nam fulu gane kor ge tiran erigannash sawarita go kor ge tiran erigannash saadu tim fahar takbir vidalwi timmana fahar takbir vidalwi hinduga mujahidun tange bamin ge sawarita go erigati kor ge terya bimmati ge eggamuge sawarita duweda fadain kor ge mati ge yoddani astaka jamal tadweda bodu fun kor matiga eggamuge duweda fadain astaka jamal tan yoddani duweda farisin nam yefen mi emanza farisin na e madain gati farisin na emi hunnam yefen nani mujahidun ana muslimuge mujahidun ado emi ge sawarita me nani kor matiga duweda fas kor mi uras kuri farisi kama ajabe gandan kalemitti ebbe ko pek emi hum munani kalemi hanguram kuran tiunani insanu nakanunne jinni ge bekai kalemi hanguram kuran tiunani insanu nakamane kamen nune ki en bodu korge matin gare fa mi Allah subhanahu wa taala faaqul bikarama ikana kum chakura dunwanta ama ikkam ga duwe dafata e sawart duwe dafati kor matiga duwe dafa se kor e hurasku Allah subhanahu wa taala muslimna kamyab devva madain fatah wenge diye muslimna adami saad bin abi waqqas Allah subhanahu wa taala faaqul bikarama ama ifadan ala bin hadrami el sahabi be kade kay fana Allah faaqul bikarama Ikalifan wadagen Nabi Bahrain fatah kurabuna wadagen Nabi ikalifan muskur makin feni wadagen Nabi khande feni wadagen Nabi etanga wasne ikalifan mujahid fono vinavet feneto belloma e khando kuras kurabuna navenne fenna ne visnave e khando kuras kurave kannai ehidu alabun hadrami vidarwani timana timfar takbir vidarwana me timfar takbir vidarwa hiduga tiyabami hu e khando getiren erigannash hame fadain kalifan timfar takbir vidalwi hinduga e mujahidun khando geterian erigati Abu Hurairah se hangurama ilashkar geterian unnevi Abu Hurairah vidalwani Allah gandi munamoe timanna menge mujahidegge evves mihegge faaveste milwaye adi sawariyegge faaveste milwaye evves sawariyegge faaveste milwaye mujahidegge faaveste milwaye e khando e hurasku ebega kandu hurasku Allah faala kurabi karamate ama ifadai Allah subhanahu wa taala asawwe kalanu nasde ekalange mi ummatuge eheni tabibe karnavs Allah faala kodde fa karama ei karama Allah ekalange wali weringe akul macam mi faala kodde bani ifada taqwa we kan hurajje kam gawana ifada taqwa kan hurajje kam gawanama ei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kodde fa mi ummatan Allah subhanahu wa taala wani kuriga ummatakam Allah ummatanga nabi be kan Allah faala kodde bi uriham mujizat take jahmi gote faala kodde fa ei mujizat take gotuga nuwata mujizat take gotuga nudevas kam gawanama karamat gotuga e lafaswani wala machwani faala kodde fa e gotu Ibrahim alaihissalam Allah faala kurabbi mu'jizat ekalifan alifan ana illa lagun Ibrahim gefan alifan ana illa lagun itu Allah subhanahu wa taala e alifan fini icche gotu Ibrahim gefan haddawa devvi e Allah kitu Quran go tiwa ka bayan ko devfa Allah subhanahu wa taala alifan wahi kurabban ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim e alifanae Ibrahim gefan fini kande adi salam kande icche gotu gawash hamai ko tabwi ekanta mi ummatuge tabibe kalege diplomacce faawenge diye tabibe kalege emacce faawenge diye yamanuga nabi kamad dawwa kuri aswadul ansi kiyamiye
ena nabi kamadda wa kuri ena bargina ba kutaba eruga yamanuga ilmeri gotuga mihun nabi tabi be kalen ei abu muslim khawlani ekale ifan wani eruga yamanuga ilmeri gotuga mistakum balagen fa ekale ifan wani taba mi aswadul ansi abu muslim khawlani balafun wafi abu muslim khawlani balafun wafi ekale ifan geno ekale ifan mi abul aswadul ansi mi munani timanne ki allah ke rasula kama kale hikma muhi ehindu abu muslim khawlani dalan timanna kan adanni wone anekkami abul aswadul ansi mi munani ehmejja muhammadu ke faana ki allah ke rasula kama hikma muhi ya abu muslim khawlani dalan aayke hikma den ena tabawi mi hunna ena mi amor konni bod alifan hade jehuma alifan hade jehnima alifan hada abu muslim khawlani illa abu muslim khawlani alifan hada geterian illa lewni ekalifan ka alifan evs gellu melli wada nogenne alifan hada alifan ko wada gennevi salamat terikama ekuga e manzar ini una fenigen dia adi e abul aswadul ansi tabawi genti mi hun ena dennevi e abu muslim khawlani rafun beer qurash pita ena bahatta fikam go vejia mera hoga kade ilfan tabawe genti mi hunta kade tabawe genti mi hunta kade macca fasada ko faanate emi bagawa ko faanate kore difaan kade ilfan kade ya emma ena beer qurara wa mera efata kame kurimati mo kuring ena beer qurara den abul aswadul ansi abu muslim khawlani ya majbur kuriyara mikutuma abu muslim khawlani yama mikun wadagen nevi nikma wadagen kalifana wadagen nevi madina kalifana wadagen nevi er rasulullah sallallahu alaihi wasallam awahare wadagen fa khalifa gotuga nevi abu bakr fa er khalifa gotuga nevi e kalifana wadagen masjid nawawi ge dor ko maccan e kalifana ge sawari hutwa etanga sawari baba wa fe kalifana miskit ge teriya bede wadagen tambe ge fahatu ko nawagen kalifana dera ko namaz ko umar ko faana iman zar feni wadaage kalifan namaz ko odi wadaage tima e kalifan kare wadaage dannawani khale ko faana hegge kalifan furtama sawal kurabi kombay ga ahli wari gitaren wa mi hin he kalifan dennabi yamanu ga ahli wari gitaren wa mi he ketiman ne den umar ko faana dannawani khazzab abul aswadul ansi emi he kalifan me dalumo alifan salamat trikama ekwa nikun mi ha hegge ennevi e aditi man nennune ei abdullah ibn thawb eti man nennune den umar khan vidalun allah takabunashe etibai enduga abu muslim khawlani vidaluni allah takabuname eti man nay den umar khan kalifan me fuluga kalifan fittawale wafe kalifan ko wagen wadagen nevi kit ko bahalu ke kalifan wadagen ne abu ko gufan kariha wadagen debe kalu deme du kalifan ba anda wafa umar gufan allah hamdu qurbi vidalawani allah hamdu utte kalifan ki ei timanna emi ka baddalo kurin timanna ge furana no hippawalas kura viras kalange emi ki ei ibrahim gufan ameduwa kantak kura muguta kantak kura no mi hai e abu muslim khawlani ekalifana alifana gellarun alifana mangeni ko wadagen sadara kamay ko allah kalifana debi karamatin ekalifana debi karamate hama ifada waisul qarni tabi be kale e irago me be kale ekalifana basallahu karama ifala ko debi ekalifana damma mal qurban allah zikr qurban inna wairuga ekalifana I wadagen nawa washagen wa farubad taka kaskaha ge sami huriha takichin allah tasbiha dan nawa ado e huriha chin allah tasbiha dan nawa ado arna kaniwe ekro ko allah qur'an ge angawafa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum duniya ge evvesicchen noe allah hamdu kurmaya ge ekadan ge tasbiha no dan nawa evvesicchen noe ekama ko tiyabami hunnakan negene etake tasbih kiyani kinekkam etake tasbih kiyani kinekkam tiyabami hunnakan negene ihuriha jaggas kahage barabar tasbih badanna farqad takami huriha
eba Allah mi khandu takami huri hajjaba Allah barabar tasbih badanna aharman kanni ve adi aharman kan us enge take tasbih dannawni kina kun kame waisul qarmiya kaifan Allah ibvevi kaifan Allah ibvevi etake tasbih kiya goin adi kiya adu ibvevi karamatege gotuga mamihiri Allah subhanahu wa ta'ala ekadanga wali weringe aippo macca faal kurabba fa bay karama tabaya medi karamata ki hagigate yang algonme iman manjene Allah ge hadratun anna ichekkan ei etaketi faal kurabani ekadanga wali weringe ay maccakkan wali werna ki komba ekkam saharanna engigen ngajje yang algonme iman manjene e karama yannani ebe kalunna taidu kuramattaka Allah subhanahu wa ta'ala ekadaange madad emihunge maccan oikkan adi emihun etibi haggo kan emihun sabit kodde kumattaka emihunna Allah subhanahu wa ta'ala faala koddeva hekkenge gotuga e faala koddeva den walivariya ka kumattaka karamai faalum ei lazim kamen nun ei shartan nun ei misalkan bay faru alon nang hiwe dana walivariya ka wani naga macca karamai faala wanyai ehnu neka walivariya kan nuana walivariya ka bumattaka emihek ay macca karamai faalum ei sharten nun ei kuri tuwa darsugal won bayan ko fawane waliverin nakiyai kombay to Allah furiham gotuga iman wani takwa wari fardu kan tatakun ge itunu sunnek kan tat barabaran ada kurami emihun naki Allah furiham gotuga ma'rifa gen tibmihun emihun naki ei Allah ge waliverin emihun ekhume miyaki efata komme mihka Allah ge waliverin e de mihek macca karamai faalu yasmi basai waliverin walivariya ka bumattaka emihek macca karamai faalum ei lazim kamennu ekamo karamate faalen nuwan Allah ge walivariyege ay polo macca nuniyaka karamate faalen ekamo walivariya ka bumattaka emihek macca karamai faalum ei lazim kamennu den Allah ge walivariya ko timanne ki walivariyege kiyaගෙන tawwan Qur'an ei muslima kan huddavegen wa kamennu ei timaga amilla nafsu moloko bodaverive ekan tatakkur maayvegana amilla maayvegane ekan kan kurun ei muslima ka ekashigen wa kamennu ei kiyadi huddavegen wa kamen vesnu ei kiye Allah subhanahu wa ta'ala kirtu Qur'an ga wahi qur'an famati fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa fala tuzakku anfusakum tebanu nafsu ge molwa kan dakkar nafsu mai kon nahadar amilla boda veri wahal ge tebanu amilla nafsu ge molwa ka dakka nafsu mai kon ekotan nahadar tebanu amilla molu kamu ge wah kan dakkar tebanu huwa a'lamu biman ittaqa ikalange moladdene wodigan namani takwa veri akika ikalange takwa veri nika ikalange moladdene wodigan namani evvesmiya kan huddavegen wa kamennu ei kiyamilla nafsu moloko wa ka dekkume timanne ki waliveri ke kiyagen wa ka dakka kan takurme egoto timanne ki waliveri ke kiyagen dawwa ko nistan ko matiga waliveri ka veganegen uleni agigatu ko se shaytana ge waliveri Allah ge waliveri nannu ei ekahada waliveri algonmen kurige algonmen ketere ge ula fe waliveri ne kiyagen emihun ge mismiyun ge ziyarat taw waliveri ne kiyagen efadami ismihun ei den sihuru ge benun koggen emihun naki sunnata ka mustabawa mihun naki sunnati ko chekkam besage emihun emihun naki bidwari amal tawge terege shiru ge amal tawge terege emihun re adwa rula mun ediya yati nistakuna ko ala mun besedi efadakan tattaka adi sirru emihun kuramun ediya yese kaala bodati faafata agigatu ge mistakunge jahil kam ge faada emihun nagi eru ge mistakun heeru tergennu nege emihun naka nege tiwe emihun nak kiriyawe sechchemi olum fidani tandormi kiriyawe sengeni ege faada emihun negi mistakunna nege kamuge faada nagamu emihun mistakunge faasage beenu kurmattaka mistakunge gege kokulu kewmattaka emis mihun mistakuna putan do tami adani timanna kana matige hingame jabbuga udu heme timanna bodwar hinga malon naga kala bilamas naga me timanna mikahada waaka tamin karta kami ngabul waskurate arika eha jahil mihun eru kabul waskurate ge gati befa gondi idi furun jahala fe bunani mi kandole ngolum do nisala kuriyati
Allah subhanahu wa ta'ala ko lawan tam ge tere ge defenda ge defa kolla kan tangena mi unga bulu ko ge dan nam the de kena ko ye kan ta ke kando ye onon do ne kesara mi kahana shaytana ge wali welin kuri ge mi hunge jaayil kam ka na jaayis faida na ga ge mi hunge onon shaytan ge die yer ge mi istam ko tere ge raskam koranu e mi hunna ge sebe ge mi hunna ne ge kan tan tore den e mi hummi madad kurani mi siguru welin taka शैतान एमी हूँ के तफात बार तहुगा एमी हूँ फाड़ के अजाब पुरानी कंदतमी हूँ के लोगों अच्छा मिदाक कनी करामाते किया है मी हकीकत को इसमें शैतान अमल तमी मी शैतान आगे वाली वेरी अल्लाह के वाली वेरी नन्नू गई किए ये अल्लाह में मिहार उसने में एमी हूँ के सीरत रहा एमी हूँ के तारीख बला बले एमी हूँ अमल तक को फौल गोता एमी हूँ कंदतम गोता बला बले एमी हूँ के कंदतम ना अल्लाह के भी गोता कन्नू सुन्नता एक गोता कन्नू बिदुआ वेर शिरको के खुराफी अमल तंग में कि मैं हुन्ना ने फिन्ना एमा एमी हूं कीने तो अल्लाह के वाली वेरी नवा अल्लाह के वाली वेर न कंगे फतमी हुन नवान ए शैतान आगे वाली वेरी अदि एमी हूं निस्तकुन नगे दक्का अजाब पर ने पंत तंग करामात नु ए सिहरो के जरिया शैतान बेन को एमी हूं पूरा दक्का कंत तंग ए हकीकत बस अल्लाह के वाली वेरी दुआ कर बयान को के बयान पूरी में तरफ तौगा एमा अल्लाह को वाली वेरिन देके अलगोन में लो बिवा मस्जी है अल्लाह को वाली वेरिन देके लो बिवा जी है अलगोन में ए अल्लाह देके लो बिनु के तेरे ही में ने कमें अल्लाह को वाली वेरि का अदावा तेरे के नुआन ए अल्लाह गुराम इलान करूंगे अल्लाह को वाली वेरि का अदावा तेरे मकी एकम स्कूलिन बयान रहेंगे ehingam Allah deke lo biwakam gawanama ikalange solih he ulafa taqwa ve alon deke algon men lo biwan jehen emi deke lo biwan jehen emi hinge lo bin algon men nafada Quran e hiu kan tak algon men na bar de gendane hiu kan tak Quran hijje gendane algon men emi deke lo biwakam gawanama emi hun e hingam da amagun hinga hibana algon men emi hun Quran amal tak Quran hibana algon men emi hun देखिए अलगोन में लोग वाकम गवानमा एकम को या खिलाफ अलगोन में अदावा इत्तिरिवान जेन शैताना गवली वेरना अलगोन अदावा इत्तिरिवान जेन एमी हुन्ना इस्लोग पे अलगोन में बाबा के नुआन ए अल्लाह तका अलगोन में न गुण खणन जेन ए शैताना गवली वेर कम गवाती सब के एमी हुन गवानी नरकया एमी हुन दवते नरकया एमी हुन तबावगिन एमी हुन तके लोबियगिन अलगोन में नरकन सलामत नुआन स्वर्ग के अलगोन में नका नुआतेवेन दें मेरे के दर्श यहाँ हिसाब निम्नानी दें अलगोन में देंगना दर्श के अलगोन में बयान कुरानी वली वरिया का में दुआ अलगोन में अकीदा रहतन जे कोई ए वली वरिया का में दुआ अलगोन में गिनफहरन में अलगोन में के अकीदा में हम शिरक को बयान अकीदा था इफद अकीदा तक अलगोन में सजा में मट्टा के ए अकीदा तक अलगोन में देने का नंगे बजे है वली वरिया का में दुआ इफद अकीदा तक अलगोन में बाटा के नुआन या अकीदा तक का बेहे को तो अलगोन में देंगे ना को इंशाअल्लाह वाक़ लकाने मेरे सवाल उनके फलक सवाल